Parlok hakane ka video ngan hikaya pi kumna bentung tit. Uskum ubang apanan kam udah uskum kuba. Yakini kiskum kuba ngaladep hon, bat ngaladep that perengat hakasngi. Kenang ba uskum unam uskum palat. Nama lada uskum uskum palat, isumbatit kilaban puutno. Bat lada uskum urkiang palat ru, isumbatit kinomi. Kumtangi deban adjos hakatakerkom, kenang ba uskum unam uskum palat, bat kenang ba uskum unam urkiang palat. Te parlok haden ba pilada pon uskum pede bantatsngi kumba sikenta steng lane arkenta kenang ba uskum unlong baha lada pitung te parlok sob haban pe cekane ka video hadu banakut kenang ba pni isai kumna bentung tit bat utit ubang atung udah utit oyster entah parlok kan sedang no bentung itit pekane ka dabor kini ki sembaitit te ngan slek swa ya kini kesembaitit namar kidang long teli kumne pe kidang long teli de oh lahap anyway ngan kidang bantung long tit pe parlo nanti belajar lo pe mentang slek orang ni dabor. Ngan pras saya kini lagi sembai namar ki lang kumnere pe kilong bit kumne tagara hapan pra ondala depan pra lagi sembai nang ta ngin sedang bantu te perlok haswa bantung utidam te yaka plastik haban te nang ne na tadu haban te sibit dala dep kep uskum badu sumbayru hapte sejero te ngan te nang ne mo baik hamle itu hamle itu to kum to baik parwa ngalale kumne tang bante te menta perok ngan tep no ya uskum ban tep uskum te ngila ban tep kumba RTC uskum nang saber saya usmbaitit te perlok ko nama so emo namar ba kalong semua maham namar ba bun breu da kadau te wana meso emo ngan pan i da ka pan i kumne emo te kumne kan perlok ban tit
Kato. Baik. Bu uskum katne perlo. Baik, bu katne uskum nang ta sabar usumbai. Abnyon kanya kaskum ru. Om dai ban su bu nakabu. Abnyon kumne. Ngan ber usumbai baik. Sumbai pat deban ber nasaj. Nasaj jong ka plastik. Ka plastik lu perlo kadai bala dep pay lupa. Namar kadai ka plastik barim deh. Kale namar bang ambil plastik. Namar dang happen pay hadin. Pada umpan pay omlong re. Happen pay kenang ba kitit ken mi. Lada pendan plastik, lada pipenan kam da ki bilor. Bane ki kelong sentar fresh tu kilong perlo. Tangba da pipenan kam da ki kelong sentar fresh am haban samtriu. Kenang baki tit kin mi. Habu sampai halor jung skum. Te adalah dep tap untuk ya uskum RNC desa ber sampai halor.
Pet kum to ngala de bu sembai. Pet. Dengan te no. Pet kumba ngate hang ne teduk em. Te hang ne hakli rung habante. Habante na kli panas tedong. Mo. Kenang ba neus kum skam deh. Ra kimte te uneu songtit das kamera. Habante be. Baik. Ngaladep tap skum, ngaladep tap sampai sisok. Dengan te saya akan nega plastik. Baik. Karkom te perlo. Nang nemo, si medang na pedang. Nang ne, bat kumto. Ai kum to kat dia jan mo pet nang ne parlo bat nang ne pedang nang ta sal le kum to pet pet nang ne kum to pet ta Wạch chúng tôi nó ta sắp tệ hăng này. Tệ hăng này mò. Tang ban tap skum. Iya phi mo parlo. Baik, ban bu sembai deng ni de ban bu ani om dai i bha phi. Baik. Kum to kan parlo ni de ban ai kato mo. Ni de ban ai be hasaj. Ni de ban ai hasaj jongka plastik. Yang skum ru parlo ki de ban nyon, nomor rak nyon em. Skum kamera. Ki de ban press e baik.
Baik, perlo. Kalau depte arso. Mentah perlo ngan song lut baru ya kiskum kat badang don. Nomor kisumbai ru dang don salah isong. Dengan penlut ya kini kisumbai. Lada iskum dapru ngahaban siat biang. Dia perlo ban siat iskum de pila ban siat hakat dabor lane hakas pon lane ha ukiuru. Tang ba pihaban le da ukiu bahe lane da kaspon da dabor ka bahe. Pila ru ban siat hakato ka atin umpniang. Dia perlu sampai ikan video hadu barakut kenang ba pini isai kumno bantung te nomor kakam reptit kam dei ke ba hadu kata andre ya kakam dei haban tristom bat ni habrut ban syak mo nomor adang ni syak de kam lo dia perlu mentah kabun kam ngahaban pendeplut ban song ya kini kismaitit dia perlu sampai hari benakut mo ngan stop saya kani ke video tem ta perlu ngan samtriu no ya kani ka songtit ya kini giwe de ngaladep samtriu ngan sam samulu malah namar kide ki plastik ki bang la tungteng mswa te lada nga idon kan sa sam samulu malah te ya kani ka we te ngampat dep samtriu yang samtriu no ya kani ka we ka song baik perlu ngale do fit lada pile da kawai tari ru ka biang hi tang ba kamla usik pi lada yo nang ba kan pentut de ya usmbai tet namaru sweet de da longbi hadu kata de ngan le do ne sweet mo parlo pe peker kom dong pe dong to lada dan kamban samtliu hadin ru lada lami ki tiken lada dan kamban penhe ki tliu sapit no daga ki umlong sure ban sam lada tit la sang mi ken ban pit no daga ki habek je ya ki mbaitit lada mbaitit ki dang man mi selui hai tu jaka bom don flu de don kam ban pit daga tige aga puar ba ilas dang mi ken bandung dum long sire mo dang menta aga puar bom pat mi puar badang dang tung te long dadung ni baik perlu baik labiang pi kat net te ngasa pek anda kilas dang mi kitit am lada ki mi selu chai to jaka bom don flu te ngadon kaman pit ke te kat net te labiang kini kiwe song ru ngalade samen sware labiang gini ru sam setang malu malah
Labiang mi parlok kadne de. Ngasa speed ro lada. Ki sumbai kimi haja ka bom don kliu. De kadne de parlok labiang. Don kadno song lai nyosong. De dangdon hi sa sisong bom pat dap tablet ya kiskum namar duna skum kriat. De parlok ngan sa pen pi lada ngalawa ya kini ki song tet mo. Nasa pen pi kumno banwa ya kini ki song tet. De na kalian kajonga te parlok namar ba ngarang susdang em ya kane kakam. De ngan rep suatang kriat. Lada ngala kam don lat. Lada ngala kam lapuar ngasa rep sibun. Lasa supply ayo hahap kumjuru kan badan kam hasil ngat tahu lane hak restoran ru ngasa supply de parlok ngasa pen pi bit ladang lawa kumno banwa de kajingwa kan ngaru kadang silong sempel nama ba ngara kisdang kan kakam de parlok aku beli sibun sa page hadu banakut kumno banwa ya kini kisongte parlok mentangan wa anu ya kini kisongte page parlok karo kumwa jonga kalong kumne ngawa ar teli Tiap pulak Hidung ya pelun Cimai pulak hap wa ha parlok nang ba unem hap hapen semas bak baik parlok lagi bang deh baik kumne kan karo kom wa junga baik saneru arteli hangneru arteli de ngan wa biang ngan wa bet yau ne ding te parlok tep dang don sakat don teli sao teli dang don hi sao song te parlok te karukom te jonga ya kinegi ksai wan ring kham sijan wan kham sijan te karukom te jonga ya ki ksai te sha ni sha try ru nga te kom ne be te kom ne te hang ne bab be kom ne nga penon kam tang lai teligi ksai pe we are lai te tolong kumne parlok pe kumne kan karu kom te iya kine ksai bat kar kom wa ya kisong te ngate parlok nga penon kam na ksai nap namar ba kisong titru ki 4 bun te ngan penon kam swa da ksai nap lada ngalare bun te ngahap tit yu ksai ru te parlok ngan wa pendep mo menta parlok ngaladap wa ya kine kisong tit baik parlok kar kom wa ka juga kumne parlok simple ngam da penjenjar than ya lade re tang kumne simple iksai ru ngam da tit ksai re ngam dan kam ban tit ksai nah supenan kam da kine kinap jot na kinap jot ki kelalong ki ksai bante ya kine ki songtit nginyo mo parlok kadno tali we are lai sao san riu nyo pra tali ki song ringkat badu tai wei song barit sendai tali ki song te parlok philai ya kar kom thungtit ka jonga ngangej phlayu jum toy ling bakane ka video kumno ban thungtit kamlong ka ba e ban thungtit tangkum to parlok kadai ka step ka basuk bha simple te hadin artayo menta portelang te ngatrai artayo tam hadin artayo tam itit kin sasdang ban mi seluj hakato kapor bakitit kilas dang ban mi seluj ngire ban ai man kasngi te enda kitit kilahe
ngin sakhet ke ngin sabam bat ngin sadiro ban ai menta hakapuar bangi dang sutung te umpat longre namar uskum ru udang sengam te hadin bakitit kelas rangmi selut balong ken ban ai te parlok kublai sibun kublai sajarngu yapi baru ki bape cek video nganget philayo jung toy sibun kumno ban thungtet te parlok kublai sibun ngin sai siam biang haki video